नियमी पास भी नेपाल प्रज्ञा प्रसिद्धान प्या भएको नेपाल पासे थाबो खुला पौल्या झिन्नेगुले चुङु चिबाख मध्ये सोम चुम्पिनेको बाख वन्टेना ठौ वन्टेनेको बाखै चुम्पिनेको ना ठसी कट नली बज्राचार्य बिमल ताम्राकार व पुष्प मुननकर्मी ख थया लिपै पोस्टे मेगो लियोदनेको चिबाख बनेको जुइ आ न्याना दिस नापाङको चिबाख नली बज्राचार्य हो नापा नली बज्राचार्य निफु चिबाख हया नापाङ चिबाखै नाडो साया चिर हरन चिबाख ठुक्टन है ठौ सापरो ठौ छै जमुर पिने साया पिकाउने साया वइगुल नफि मुनोट मो मोडो साया वपनेको होल छते साया सो वपनेको होल मेथी हलमान ढाका बसन्त फु मोडो वंग मख अस जनबहा न्याठा सोसा होल होल जग डेगो जाक जाक रंगी चंगी लफना साया सो छैना डेगो है छिलमिली जोया चंगडो बाजय टाइ नै ठाइ नै न चुको सडके सरगे ठया चंगडो ले क्वाटो कना जुइ माला चंगडो मिगा गुफनी यममच देका हो ममच देखले ठौ नेवले सोया कने खुनु पुकार नेगो छनिया साइगो मस्ते न पुकाटोको बासिक ममच छनिया य मम देखले कने त लुडंक नेट लेनी कथा देकेगो अझा मिगाई ममच लियोन दने वहे ममच पुका ठौ सक्स्या पुआ जाक कोलेना जाने लिबासा ठण्ड मन्ट ममच नया काट साया केन्ट जीव क्या छेन प्या वया जिपे निमा बसन्त फुली छन ठोक्ने सायाबले साहा हैमेला मोया जुनकला सालै पे मोजुया वंगने सायाबले साहा हगुला लुके थागिरंकला जी काट कना ठो साप्रो बोले सिपिनेको निर्वाण ये काम नै ना ठटे साया पिकायु ख नाप नाप मनु दस साले ना टबले साया हैबले साहा हैको ठोक्ने सालै पे मन त साया साया हपिन मोजुया वन सा मोर पनि मिजा मचे त साइको खापा डुगो पयको टपले पुका साई रुपे दिए चाहेकी गुमेशा ब्राह्मणी भेषन दिए चाहेकी काव जे खलाला वना तना काल पहिरबि न्यनठंका निमसम मर्सेनी त मच छमछम बिकु जना बरच पाँच पाँच जना वया चौ जिमसँग खन कान जिगेन मा थुपिन साया वपि खला मखो बाबु जिन्तया थुपिला पुआ जाक त नेक जुलमा वपिका जिमि जनबा दे न्यन थन अन्न जिमस अजा पे मर्सेनी त खन तापक ल्याम चपि मर्सेटन साया भेसे त वया चंग खन कान थाटाल सोसमा इपि साया वस अपना वया चंग इपि बर्मास खला जिता छुटा छुटा दुल तो विकृति ख छौ संस्कृति उपहास छौ संस्कार व संस्कृति प्रहार ख पठे च्याग मिसा त इमस जोंगु लपु इमिको लागि सही व सहज न ख तर छिगो लागि संस्कार व संस्कृति उपहास इम त लिना छले भोब्या छल थेन जुल मर्सेनी त प्रसार इन त झोले चुना चुना पिठा नियन थन दक्ले नियन चुना प्रसार इना चुना मेसके लाफया मर्सेनी न प्रसार फन ओ प्रसार इना चुना मेस्या वटा भो बिल तो छिमटा बिगु लागि मको ना तो टेबका हु थन चुन मटे वो मर्सेनी टेबल लागि थे कया लाट पट्ट पाला न्या हुन मेम प्रसार इना चुना मेस्या छुम राशि इम त है प्रसार बिया छ त बिरुगा तल दानिया या ख मालका छुजुल बिया इपि अन न्या हुन मेठा थिएन प्रसार इना चोमेस्या बिल मोबिले ना चोबले मर्सेनी न लाटे चंग पोहे लागागल लिक्को चोमेसी ट प्यावेका वो मर्सेनी त नेटले छट्टु डाल लिक्को या चम मे मर्स्या ओ मुनु त हेकावना सकले जना ओ मर्से त बोब्या खाना छल जिपि मा का सोया तना जिगो संस्कार व संस्कृति चिर हरन जोया तना लाचारमा व कृष्ण लपु सोया तना बाखं कोचल नली बज्राचार्य निफुगु बाखै नाडो हुयाचंग संस्कार बाखं ठस्ने हसनै म्या हिसलै इपाय ख कोजित हसना व वइ जान हिरमा निमन लेटा एम याको म्या हिसलै इबा जुइगु जुल हिसला मास्टर सेना बैंके जागिर ने याचम जिजु बाजु डाक्टर बनाटम लाट जो मिले जु सकलेन लेटा इपा इट्यावले इपा ज्याजो देखता हसनै टट लाव मिज चुलका बिमल्लमी लक्ष्मी टट वल गोए बिकेको मेहन्दी हल्दी संगीत लसुवाउनीको फुक्न चुयार्ल हेरमाना निकसको बनासुल कल्याण याकेको खासुएको ज्याजो मरो हसना पि ग्वाजो ख कल्याण याकेको खासुएकोलाई याके मागो हेरमाना ज्याजो सट्याल टुकी कल्याण याकेको खासुएको ट्याम त हाना ठो मेहन्दी हल्दी व संगीत यो छ्याट मागो तो छिगो चलन मखो लक्ष्मी टटा जिठो या मखो भाटमेसे खन्जना हस्ना टल सुप्ला तालिमे मनोर हिने छपि ओ कल्या हेगो खासुएको रे फुलाउ चलन जुएको ल आ नुनु याउका छपिने टस्के फुलानु मनोका लक्ष्मी त ताना त याल खनिसा बाजो छप्सा नोको थान जायामा ठौकने ओ कल्याण याक्यो खासुएको रे फुलाउ चलन का उ किसना न झुलठे न चुलक त ठाक्वे नंगला
सुनान मया अंगल अजाउ चलन टोटा बिजाउ हेरमाना वासा ट्याल अस्ट्या जिउला ठाकुरका छिसना छिउ चलन टोटा कटियो छिउ मुखु मुआमरु चलन याना जिउला ठो गलत ख छिसना छिउ लेंगा टेमा भाटे खन्जना हस्ना ढल गुज्जक पुला तालिमे मनोर योगा छपे मिजटेस सुसु ठौकने चलन ठौने जिम तटिया म्या रमले चे ब्याब्लेन मेहन्दी हल्दी व संगीतको गुली न्याइपो व कल्याण न्याकेको व ख्वासुएको छु न्याइपो देवजग खर्च इखना न्यामाका विपाला न्याब्ले वहा चुनी छपी समस्या कल्या कया ख्वास्या जिवला सक्स्या यामला छपी समस्या याना छ्या सुना मया अंगल टोटा छ्या बिजाउ ख अझ चलन मरे अंगल टोटा छ्या बिजाउ नु याउका नुठे याउका यरमान छोटा मफ्या माखा टेका चुनचुन बाखं कोचल थोडंगा बिमल ताम्राकारे सोफु चिबाखं जुना होया चिबाखं ना दु डोजर आतंक नापाङ चाहिँ डोजर आतंक एक शीर्षकीय बाखं चाहिँ ठुक्न न्याय मिका तिस्ना मटापे निग फुली ठाटा चुना चुन कलामा ठ पाटे पखना वाल्ल चुन फक्क कलामेस ननिन ठौ छे छुके लस्ता ठटे सोमो दिमेठ नाच्न अठे लस्त मोयको सु वचा खिचा न्याटका लेट्या चुनिला कने छन् न्याफी तिनका छाटेको कलामेसे खले नि सचि बुयाउल कने छिउ छेसुया पिन्छोङ छजो छे डोजर वाकी व डोजर वाकल के छिउ छेसर के मोहरालै अले डायमन्ड मेउ ख कलाम ठ पाटे पखना खेखेलिया हल चुकला नारेगो थपले छिउ निहने पि जल खले पिनको छे डोजर वाका छे थुनी मेउ पाले छिउ छे लटोबेको नामे ठुवे अले तौ डोजर आतंके विरोध माइटी घर मन्ला सकले निवाटो मुन टेङडो छिन उनीमा छिस ठौजको मखो न्याब्ल्याइ त समाधान सुएमा आ छिन्य वाटेको मुसिकल लेङ्क्यो खस राजनीय लेकी बिमा छिपुली टिमेथना चुना दिस जिले माइटी घर मन्ला वनका जान छिया ठुया दिस छिहेजको पपिया दिस पाटमा ठक्कलाय खन्जना वाल्ल जुल ओइ माइट घर मन्ला वनला पुली टिमेथना चुनला जुल ओइ नुवा सुटमुट सोल बाखं कुचल निफुको बाखै ना डोजर आतंक 2 लस्टे मोटरसाइकल मोटर झोझो डिगाटल ले गाडी हसा जाम जेगो मोटरसाइकल हसा जाम जेगो ले जिपिन लजवा इकिटिके सनिमछि लजवाटेको मिखा निखि सिटिया छे छे लाट वो ले न्याब्ले जाम जेगो वो ख गन गन चुए छन निखे लसिटे छेठुनीको कोज त सुत छेखा टिके हल ठुकी छेमेस न उखि छे टिकुको सुत झाले चना सुयाचन उखि मेस न ठुकी छे टिकुको सुत झाले चना सुयाचन छेटवाट सुया स्वाफु कटुमजु व पको वेटा मा रियाचन सुय आख गइला म इलन लाबले छेटवाट छप जुया प्याम छनु डोजर हल न्यनचोङ छेनि छे डोजर वाकल लिन लापे छेचो पे झाले जाक चुना सुयाचन छक याना निखेर सिथे छेट कोठन अले डक्क छेटवाट प्याया लेचना हालाचन जेठनी आदिवासी ठौ सुकुमवासी जिगजुल जे गुबले छप्पन छटी जिसैगो निफुक चिबाखं ठने कोचल आ सुपुक चिबाखं डोजर आतंक 3 ठौ डोजर वाकल वइगो निजेको छे छज्याला अठ्या हुन आ लिंगो छदैन वो दुगो भुचको च मिया छिचुन जिग देखल छे लोन्टा एपि मेठा कोठा बालंक या चौ हुन छे 16 पेले लिप चुनजिल छे सुचुक जेनाटनी चौ वन दगा टुपी भरभर दया ओखे ठुके सफया जुल तलिं कापी माके पिके जा थाना तन व टुपी तलिं कापी फुल माके पिके जा टुपी थाना होल कोए बे माका त छम ज्ञाना गन्सु भने गन्सुन जुम थे इपा ठिप मिके कना बिसो नाचन टुफी फुमेसिया सोलन य ठग छे डोजर वाके हबले गजाको अनुभव जो ख वो माका चिन अठिया जुलजी थे वेगु नुवा खौस ना होला ठम माके पिके फुया माका चियो छे शंका टुफी आतंक ज्ञाना थे चोन वे नुगले पस्ताइ मि गुनुन होला बाखन थन कोचला मेग निफुच बाखन दो टुके चोमी पुष्प मुनकर्मी नापाङ चिबाखै नाडो कोरोना अक्सिजन चाने से 12:30 बजे अस्पताल निर्देशक फोन होला इंजीनियर साहब ऑक्सीजन हाहाकार जुल मिग जरानियाको प्लान्टमा बालको ऑक्सीजन मो तो सप्लायर स बरमासी त छि ठय आए चाहे ऑक्सीजन हया दिस गाडी आमकन ठंकवल जी उल्टाको भटे चाहिँ लि भए पिने गाडी हरन टाएर त छे चुन्टा फिगो लो हे फिना गाडी चुन अस्पताल छंगा खालीको ऑक्सीजन सिलिन्डर लोड नाटको ट्रके चुन्ट सोबले अन्तना चम छम्मो चोया लाजुना मिखा जाको खोबिटे आटाल अंकल जिमबाट न्याठेनासा बचाइ नाब्यो
जब अक्सिजन प्लान्ट कक्ने थिएन अजु चाल इन्जिनियर अस्पताल त अक्सिजन का भएको गाडी त छ कि त्यहाँ नेता त्यो गाडी प्रहरी अक्सिजन धमाधम लोड या नाचुन ओके तारन तार फोन वे आतुन अक्सिजन फिन याक्न वा नापाङ बाख को चल निफुको चिबाखाइ ना दो राजनीति बाख ठुक्न है चुनाव न्यने ठंगा होला ठोपाले न चुनावी निम्ति घोषणा पत्र डेक्टर तयारी न्याक्ल घटना प्रचार वन तासा बहुमत है भए अले सरकार गठन या भइरका विचार विमर्श नातुन डक्ले नापा आकर्षक चुनावी नारे निम्ति मन्थन या त मूल चुनाव प्रचार प्रसार समिति रिसोर्टे भाषण चुहाउन अले टे या त निशुल्क शिक्षा निशुल्क उपचार थबले पार्टी फुलाम नेता अस्पतालले सिटरका खबर होला तर उपचार खर्च परिवार फिल्म मफिया लास सब गृहले अल्पत्र ज्यातना उके चुनाव प्रचार जोर टोर ज्यातना निशुल्क शिक्षा निशुल्क स्वास्थ्य थौ वञ्चनको बाखा ठुलिया जुल लिपा हाना चाहिँ लियोदनीको चाहिँ चिबाखा बन्यु जे थौ त ठुलिया लिपा हाना नाप्ला